Om Swastiastu. Para yawana, para siswa sami sane banget terus nasihin Bapak mawali malih Bapak jagi ngaturin pepelajahan ring rainane mangkin inde sembrama wacana miwah laporan sapunika. Dumugi samian ring kawontenan sane becik pada kena sareng keluarga suang-suang hedastun ring jero suang-suang niki melajah skemon patut tetap semangat niki nggih. Pertemuan mangkin Kang Yang melarapan tatap maya utawi tatap layar kemanten. Nggih, pelajaran mangkin indik sembrama wacana miwah laporan niki ring kelas 11 semester 3 SMA utawi SMK. Nggih, kepengajeng sembrama wacana. Sedurung ngantur niki wonten peta konsep sane patut uratiang indi untang-untang pelajaran sane janji katur sekali puniki. Nggih dados paus pidene puniki mandeng muningin untang-untang pelajaran. Nggih, yen sampun lanturang Bapak kepengajeng ngaturin indi tegas sembrama wacana. Sembrama wacana mawit saking kruna sembrama miwah wacana nggih dari kata sembrama dan kata wacana. Sembrama dalam bahasa Indonesia punika artinya sambutan. Nggih, sambutan. Penyembrama sama dengan penyambutan. Nyembrama nika artinya menyambut. Talar wonten kruna nyangre nika artinya menyambut niki atau menerima. Sane mempekatan malih kruna sane tiosan nyapa nika artinya menyapa dalam bahasa Indonesia. Nyapa tamu, tukang tegur tamu. Nggih. Tegur nggih, menyapa. Ingin ngelantur menyambut tamu atau menyambut suatu event kegiatan itu yang dimaksud dalam sembrama wacana ini. Nah, mungkin kruna malsiki wacana punika bebaosan. Bebaosane punika doaning sembrama wacana niki istilah Bali niki bebaosane punika patut mebasa Bali halus nganutin tata titi nganutin anggah unguhing basa. Halus singgih, halus sor, halus mider mimasana tiosan. Harus menyesuaikan nggih. Ngelantur ring ngajeng para atiti tamu utawi undangan di depan para undangan atau hadirin yang menghadiri acara tersebut. Nah nika wacana. Dados nih sembrama wacana nika marti niki bebaosan sane ketlatarang sane daging lan tetua nyane ngeninin indik nyangre utawi nyapa para tamu utawi undangan ring sejroning upacara adat agama miwah acara utawi parikrama sane tiosan. Sembrama wacana adalah penyampaian yang disampaikan yang isinya menyambut atau menyapa undangan atau hadirin dalam suatu acara, entah acara adat, agama atau acara lainnya. Nika tegas sembrama wacana. Mungkin lanturang soroh utawi jenis sembrama wacana niki wonten soroh-soroh nggih. Soroh sembrama wacana manut tata cara sembrama wacana, manut tata cara maktayang. Kepengajeng wonten sembrama wacana dadakan niki nada niki nggih. Wonten tamu menawi pejabat nikaina ngicen sembrama wacana disuruh diminta untuk mengucapkan sambutan. Sembrama wacana kewacen niki ngangge naskah duaning kewacen membaca wonten naskah nih. Nomor 3 sembrama wacana sane kapalang. Niki ten ngangge naskah niki nak ngapalang niki. Ten ngangge naskah nggih. Ngelantur nomor 4 sembrama wacana ringkesan. Ringkesan puniki nganggen pokok-pokok pikiran saja. Unteng-unteng bebaosan kemanten raris kelimbakang kemudian dikembangkan niki nggih. Nah, sejroning lomba sembrama wacana nika biasane nganggen sembrama wacana napi lomba sembrama wacana nggih. Sembrama wacana keapalan ten nganggen naskah nggih.
Lantur selesai nih ke ampun soroh-soroh sembrama wacana. Nah makin lanturang bapak ini wangun sembrama wacana. Wangun sembrama wacana. Bentuk utawi struktur sembrama wacana. Nama saya ring bebasan sane sampun lintang pidarto kanten nggih. Wenten kepengajeng. Murda punika judul nggih. Pemahbah utawi pendahuluan utawi pembukaan wenten anake masang purwake nggih. Daging isi nika nggih. Unteng nih intinya. Raris pemuput atau penutup. Nah nika wangun sembrama wacana. Napi manten daging nih ring sejeroning wangun-wangunnya punika nggih niki. Ring murda, ring judul nika sesuaikan dengan topik acara, sesuaikan nggih nganutin topik karya sane kelasanayan. Ring pemahbah daging pengastungkara salam pembuka. Om Swastiastu dados mimah salam tiosan. Wenten taler pengeresiti doa. Wenten pengayu bagya ucapan puji syukur. Wenten penyuksema ucapan terima kasih atas kehadiran. Majang ring para undangan sanes sampun lendang rawuh. Wenten taler biasane nike permakluman atas tempat yang sederhana, kenten biasanya rendah hati sane menduwe karya nika nggih. Nah nika ring pemahbah. Mangkin ring daging sembrama wacana. Pada isi sembrama wacana nika ya isinya isi, kenten nggih daging nika isi niki sampun. Mangda anut ring topik, mangda anut ring karya, mangda para undangan uning, tatas uning. Ini karya sane kemargian agar para undangan para hadirin mengetahui memahami keberadaan acara atau suatu kegiatan itu nggih. Nah nika daging malesiki pemuput. Nah ring pemuput niki patut wenten matur suksma malih pisan nggih. Matur suksma sampun pirengange nggih. Nunas pengampura minta maaf, pasti wenten kruna-kruna lengkara seni uang minta maaf. Pemuput atur atau akhir kata mewah para mesanti salam penutup. Nggih, Om sandi Om utawi salam sanetiosa. Nika wangun sembrama wacana. Murda pemahbah daging pemuput. Niki nggih. Sampun? Ampunang nglewo melajah nggih, tetap semangat. Teti kesan utawi abah-abah anake sembrama wacana. Kengken anake sembrama wacana. Patut nguratiang wicara, wirasa, wiraga, miwah wirama. Nah, patas kadi mesah pidarto nika nggih. Nah, wicara punika topik atau acara apa atau peristiwa apa yang dilakukan. Nah, mangda anut niki nggih wicara. Mantu wirasa nika ngeresepang lan ngerasayang daging bebawasan, menghayati atau menjiwai, mangda tamyu merasa becik kesangre agar para hadirin merasa dihargai, merasa disambut dengan baik. Kenten nggih. Wirasa nika menghayati penjiwaan utawi ngeresepang lan ngerasayang daging bebawasan. Mantur wiraga niki mupaekaken ring gerak tubuh. Entah nika semita utawi mimik, raras, semu, ekspresi, gerak tubuh patut nih metutayungan, mekenyam, menampilkan body language yang rendah hati dan sebagainya. Mangda tamyune merasa becik kesangre agar dihargai para undangan. Nggih, nglantur mungkin wonten wirama malesiki. Sane patut urat yang ring wirama puniki mepaekaken sareng vokal, intonasi, tanjak bebaosan, rikala makayang sembrama wacana mangda anut ring pungelan lengkara, mangda lengut kepireng nggih. Intonasi patut nih titik, koma, tanda tanya nggih. Lantur artikulasi atau pelapalan jelas, keras lemah, penang bas gigis ngeruwak ten pirengange, miwah pungelan lengkara, penjedaan kata dan penjedaan kalimat mangda patut nika nggih. Nah nika teti kesan ngaturang sembrama wacana, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membawakan sembrama wacana. Wicara, wirasa, wiraga, wirama.
Nah nike tetikesan anak mesembrame wacana. Nggih, dumugi sampun presentang inggih materi pelajaran sembrama wacana. Melantur sanamangkin lanturang ring materi laporan. Nah, materi laporan puniki pacang ngaturin Bapak puniki ring video sanes lanturipun. Ini dumugi sampun presiden resepang, dumugi sampun ngancan mewah pengerohan alit-alit sami para yawana sami. Amuniki dumun video indik sembrama wacana lanturang ring video sanes tiasa. Suk semua aturan tiang tepuk tangan untuk para santi. Om Santi 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 Om.